What's up? We're here in Denmark in Diaraby Jam Festival. It's gonna be amazing. There is a lot of workshop. There is a lot of like show and everything. Let's go inside and see what's gonna happen with Yaye. How are you everybody? ñi ngi fii Denmark ak Yaye Deep TV te ku ne Yaye Deep TV xam nga ko fecckat bu mag muy Véjeen ki njëkk a def dance class yi London man de loolu laa xam léegi buñ ci jógee dinañ laaj sunu maam Kida. Hi Besta. Hi. Besta, we want to ask you how you think about Diaraby Jam Festival. I think it's a big success. Well, Besta, you know Diaraby Jam Festival? We are doing all these things because of you. For love and peace. Yeah, For love and peace. and peace. This is our mom. Then everything good. Guys, you wanna say something? How you think about Diaraby Jam? Diaraby Jam is amazing. It's amazing. It's so good vibes and everybody's people. Happy. That's Kalamil and my friend Anson. We are together always. Pap Sek in the door. Léegi nag ñu jël xool a guy around. How are you guys? Hey, You ready for dancing? so ready for dancing. What do you think about Diaraby Jam Festival? It's so lovely. What? Nice. This is Yaye Deep TV Hi. from London all the way to Germany. That's my sister Eva. Yes. Eva, yes. this is Yaye Deep TV Yo. from This- London Oh, to cool. Germany. Yes. Is Yaye Deep TV. Yaye Is Deep our TV. friend open it in London. Oh, cool. They bring the TV in Denmark to yes. Diaraby Jam. Yes. What do you think about Diaraby Jam Festival? Ooh, this is the best. This is the best. This is the best African place to be. Like on gospel. And my brother, Amdy. This is the place to be. That's the Eva, sister number one. Yes. I hope you want to be part of it next year. Yes. Yeah. Very nice. Nice. Jay! Sama yaay. Delluwaat cosaan. Kii nag sama xarit la. Moom moo jóg mi ngi jóge all the way London, Germany. Waaw moom mooy jàngale fecckat bu mag. Véjeen. Ñoo nekkoon ca Manchester, Piccadilly. Léegi nag moom dafa am télé. Diggante London ak Germany. Télé baa ngi tudd Yaye Deep yaayam la ko tuddee. Daf ko indi ren nag Denmark. Léegi yow ñu lay laaj ndax festival bi bañ koy commencé premier jour. Yaay sunu yaay ji njëkk a jël risque ne yaa ñuy toggal yaay defar bisaab. Waaw moo tax ñu lay laaj loo gis nu mu demee daal. lii de xanaa di ko rafetlu rek ndaxte sunu dëkk bi fi moom lii amuñu ko fi woon donc yéen da ngeen a ñëw fekk ñu fi ñun dëkk nañ fa ay ati at waaye mosuñu am xalaat bi ngeen ñëw andi seen xalaat bu rafet ni nañ leen delluwaat cosaan delloowaat ñu cosaan ba bëgg tamit ñi ñu dëkkal xam suñu cosaan donc du ñu def rek lu may rafetlu ko teg ci tamit li ñaan yàlla rek yàlla na fi sax yàlla na sax law ba nga xamante ne àddina fépp dañuy dégg di ñëw si Danemark fii Aarhus di ñëw fekkee si festival bi di ko bégg di ci kontaan rek waaw di ñaan rek yàlla ko yàlla defal barke kontaan nan moom mooy sunu yaay fii ci Danemark tam xarit bu jotee gisuñu yaay ca Afrique mooy yónnee cere yi yaay cere waaw cim kooku kan Lamina ngoog kii nag mooy borom Diaraby Jam Festival ñii ñooy nit ñi njëkk a yëngu ba ni am ñaari nit commencé ko ñii ñoo njëkk a ñëw di tëgg ak di fecc sunu garaa la moom sunu njaatige la Lamine loo xam ci festival bi télé bi moom kay télé bi mooy Yaye Deep TV non bii moom kay ñoomin Amdy Ngom ñoom moo ñoo commencé lii from scratch te gis nga naka laa growé dafa gën a ëpp at every year dafa gën a garaaw
Naya, Ida sister. Yes. Jabaru Modou Cham. Wow. Ca Senegal, mi ngi ci yoon. Naya nag from the beginning, it was people who help for everything. Naya, how you think about Diaraby Jam? I think it's going This is your so microphone. it's going so good and everybody's happy and everyone I talk to they say we can come here and feel no judgment, only love and happiness. So and that's what I feel also. Sorry guys. Hi Mas. Hey. Thank you. Mas, thank you. We love you. Mas. Hen min ven hen boy London. And he have a TV in there. That's nice. It's called Yaye TV, his mom name. And he bring the TV in Denmark to ask about you, how you think about the Diaraby Jam Festival and Ghost Band. Jane, he's our leader here. You know, he's our dad. He's the one opening for us. Say welcome. He's the owner of this place. I'm very glad that I said that I was open and that we could find a place for you. Definitely, and Max. for This is your microphone. How for you the whole think? Trommevogn. Yeah, Max. That's why always when I'm seeing you, I'm shy. I don't know what to say. I'm hiding for you because you don't you have are to. so good and you know. Yeah. How you think about Diaraby Jam? Maybe it should be here every weekend. That's Max. That's our hero. When you say that, everything is good. And everything is good, exactly. Thank you. That's the feeling here. Thank you, and here too, Mas. We love you. Thanks, Mas. How are you guys? You good? TV from London. Yeah. Wanna ask you guys why you are here? We are here to enjoy the program and have fun and keep the program alive and going and say one love to the program. You guys so sweet. Yeah. You are so nice. Yeah. To TV. We wanna ask you what you think about this Diaraby Jam Festival. It's wonderful. It is a beautiful festival. It is bringing people together. It's the older one say. Everybody say he's a so nice guy. Thank you. Modu! Yeah, man. He's the one. We're looking forward. Diaraby Jam. Definitely Bambaras Diaraby Jam 2000. Xam nga rek ñoo ko commencé. Waaw. Kii mooy sama njaatige fii. Dëgg la nag. Waa Modu. Waaw. Why is Diaraby Jam? Why Diaraby Jam xam nga Why you just rek. think to call this program You see, Diaraby Jam? Wow, Diaraby. What Diaraby Jam mean? Diaraby it mean like love, mbëggeel, c'est bambara loolu la ñuy wax Diaraby. Ba pare ñu teg si jàmm. Comme Sénégal rek dañuy wax jàmm, peace, moo tax ñu calculer ne ñaari affaire yooyu affaire bu nice si adduna bi buñ ko mënoon am xam nga. Ba pare si biir xalaat boobu ñu calculer borodo yi fi nekk around ñu jéem a dajale. kon lépp nice Modou. waaw man yow laa ñëw fekk la fi. dëgg la ñu toog xalaat lii nga xalaat tur bi ñu xalaat leneen ba tey mu mel nii. benn fan la woon ba tey. ñetti fan la woon waaw mais kon maama nga ci. mi ngi si taw féex nag. Right now, I think it's amazing. There is a nice feeling, and I'm looking forward to dance with people. Yes. Fuguli, Bambaras, Yatak. We got another here. What do you think about Diaraby Jam? It's beautiful, smoke and music and happy people. Are you ready to dance now? Yes, we're ready. What is your group called? Oja. Yes. Oja. What's not to like? Yeah. There's happy people, dances, everything. This is TV from London. Oh. It's called nice. Yaye TV. Oh. Wanna know why you are here always? Why you are dancing? Why you are doing? Because I love the drums. I love the dance. And I recognize some face around. I see you in
Never seen you before. Whatever. This is TV from London called Yaye TV. And they're coming to ask you guys how you think about Diaraby Jam Festival. Why you are here? For the music and the dance. Ja, det går bare rigtig godt. Vi har det så godt her. Ja, vi er jo til Diaraby Jam Festival for vestafrikansk kultur. Og der er musik, og der er mad, og der er dejlige mennesker. Og det er så dejligt. Det er din første gang her? Det er anden gang. Anden gang? Og det er tredje gang, det har været, og det bliver hver år. Mange år. Ja, tak, Iris. Ja, selv tak. Tak til Yaye TV. Tak. If you gon' talk, then I suggest